Čućeš jednu priču koju do sada niko nije čuo. To je priča koja govori o tajnama brojeva. Da li si se ikada zapitao kako oni žive? Neki žive sami, a neki žive u društvu dve ili više cifara. Provode vreme u miru i slozi, ali uvek teže da nađu svog srodnog prijatelja. Kod njih nije kao kod nas ljudi. Znaju se pravila, ali poštuju. Nema pobune, pa zato nema ni loših osjećanja. Evo na primjer, upoznajte se sa porodicom 15 koja je sa leve strane i gospodinom 10 koji je sa desne strane. Kod brojeva važe pravila koja se poštuju da ne bi došlo do zbrke i tuge. Jedno od tih pravila je, kada se nađu dva ista broja, oni odlaze zajedno bez obzira gde su živjeli. Ovde su se sreli porodica 15 i gospodin 10. Član porodice 15 je prepoznao svog srodnog prijatelja i gospodin 10 je prepoznao svog srodnog prijatelja. Nije bilo razloga za pričom, pravila se znaju i oni su zadovoljno prihvatili jedan drugoga, a zatim otišli. Gospodin 5 je ostao sam, ali sa osmehom na licu, čekajući svog srodnog prijatelja. Da li je to zaista tako među brojevima ili je ovo samo slučajnost? Proverit ćemo. Evo nas kod porodice 17. Tu je i gospodin 10. Šta li će se sada desiti? Gospodin 10 je prepoznao svog srodnog prijatelja. Prišao mu je. Prihvatili su jedan drugoga i otišli. Neko je ostao sam, ali bez brige. Dočekat će i on svog srodnog prijatelja. Tu nam je porodica 17, ali i porodica 16. Neko se ovde pronašao, pogledajte. Srodne duše odlaze. Ostaju dva člana porodice koja ne mogu živjeti zajedno jer niko nema mesta kod sebe. Ali nešto mogu učiniti, da bar jedan nađe sebi društvo. Verujete li u ovo što vidite? O, kako je to veličanstveno! Dati nekome deo sebe da bi ostao sam. Ali, ko mari, doći će srodni prijatelj. Tu su i porodica 18 kao i porodica 15. Da vidimo šta se kod njih dešava. Pogledajte, i ovde važi isto. Srodne duše su se našle i otišle. I ostala su dva člana porodice koja ne mogu živjeti zajedno. Međutim, oni su našli rješenje. Opet je neko našao svoju sreću i otišao. Ali neko je ostao sam. Da li će i ovdje biti isto? Da vidimo. Tu nam je i porodica 19 i porodica 13. Jeste li upamtili šta će se desiti? Član porodice 13 odlazi kod svog srodnog prijatelja, odlaze zajedno, ostaju članovi porodice koji će naći sebi rješenje. Od jednog člana stvaraju se dva, još jedan par odlazi i jedan broj ostaje sam. Gle,
Neobične situacije. Dve iste porodice. Porodica 12 sa jedne strane i porodica 12 sa druge strane. I šta sad? Jedan član porodice našao je svog srodnog prijatelja, oni odlaze zajedno, ali ovoga puta nema čekanja. Ostala su dva člana koja su shvatila da im je mesto jedan pored drugoga. Lep završetak priče. Niko nije ostao sam. Tako je to u svetu brojeva. Naučili smo nešto, ako ništa drugo, onda koja pravila važe u matematici. Zato primenimo ih. Treba izračunati razliku brojeva 14 i 12. Broj 14 ima 1 deseticu i 4 jedinice, broj 12 ima takođe 1 deseticu i 2 jedinice. Računamo ovako. Od broja 14 oduzima se broj 10, stavljamo zagradu koja će to i označiti, zatim treba oduzeti još 2 jedinice koje su ostale iz broja 12. Zatim ćemo računati. Kada se od broja 14 oduzme 10, ostaju samo 4 jedinice, a onda je potrebno oduzeti još 2 jedinice. To ćemo i zapisati. Računajući vidimo da ostaju samo još 2 jedinice. Uradit ćemo još nekoliko primjera. Treba izračunati razliku brojeva 15 i 12. Prvo zapisujemo broj 15, od broja 15 oduzimamo deseticu broja 12, brojeve ćemo izdvojiti zagradom, a zatim ćemo oduzeti još 2 jedinice koje su preostale. Već znamo da se računaju prvo brojevi u zagradi, računanjem dolazimo do broja 5, potrebno je oduzeti još 2 jedinice koje su preostale i dolazimo do rešenja, a to je broj 3. Zatim računamo razliku brojeva 18 i 11. Zapisujemo broj 18, oduzimamo 1 deseticu, izdvajamo ih zagradom, zatim oduzimamo još 1 jedinicu koja je ostala i nastavljamo računanje na osnovu pravila. 18 minus 10 je 8, oduzimamo još 1 jedinicu i dolazimo do rezultata, to je broj 7. Zatim računamo razliku brojeva 17 i 13. Zapisujemo broj 17, od njega oduzimamo najpre deseticu broja 13, brojeve izdvajamo zagradom, a zatim oduzimamo još preostale 3 jedinice. Nastavljamo računanje, 17 minus 10 je 7 i od 7 oduzimamo još preostale 3 jedinice. Rezultat je 4. Zatim računamo razliku brojeva 19 i 17. Zapisujemo 19, od tog broja oduzimamo deseticu broja 17, brojeve ćemo izdvojiti zagradom, zatim ćemo oduzeti još preostalih 7 jedinica broja 17, zatim računamo brojeve u zagradi, 19 minus 10 je 9, od 9 oduzimamo još preostalih 7 i rezultat je 2. Sada ćemo računati razliku brojeva 20 i 12, postupak je isti, od broja 20 najpre oduzimamo desetice, izdvajamo brojeve zagradom, zatim oduzimamo broj 2, nastavljamo računanje,
Oduzimanjem jedne desetice od dve desetice dobijamo jednu deseticu, zatim oduzimamo broj 2 koji je preostao i rezultat je 8.